kaisa scholarship suti phaimani sing kongma student rok tabo phano scholarship ni borok khaimiyang tonga boni samungsayang tongo defeat phunugo ingka verification yang tongo abonti sing tini director by malaika sarbai o director mane pore bosaka je no kok rukha 32 ta jora date rukha o 30 date bising no joto student sajago ang request bo khayo mono kobogo je no omono last date ta date bari glak o march ni 30 ta march ni 30 ta jora no date bari nai sakabo te date bari manglai sabo binbai ang joto student request khayo no dakde khe no verification khaibai di bo tini notification honai last horo tini sarigo notification honai tribal friend hoite je date exchange khaika hine nga march ni 30 ta jora date bari nai kok rukha joto student request khayo no tawana di o march ni 30 ta bising joto no joma di submit khai di already bo joto SDM no report horka defeat ta khai di ne cancel ta khai dine bori pur jagi chawo no ta bo thang joma di college khano thani joto jagan borok notification ro jagini kok rukha director amne basic student tong amne to borok chawo tai 20 30 jon tong khosini report mote to kaskase 50 above tongoni khanao inga haipano bo khai chawo koyekjon student tong hoine director bo saimang khain chawo meta nti men director bo tini ma kaham gene salai ka babai bo saka date bai na hine tawani narok hine hapen bo chawo tai date bai mangala kha o date bai mani बहुत बारी खान chawo December ni season date bari mang tabo asojor sopai khan chawo even joto student no request khadi borok already media ro khapo politika ro jagin chawo tabo student no saimi angkale to chai saimali an chawo bini bang no ang chawo nong thruti pan saga bro no je mas ni bising no nong ni samung pai di te date bari glak student no khata bani baga select khatom khaba abo borok to bare pori un chawo bare poriman pore jeng tibra phainani muna phai to jel na phainani jebon phainani ni kise problem ni chawo o problem dine borok kise sa ong khain chawo ta